السؤال 18 ikibazo cya 18 من ليبيا kivuye muri Libya. يقول سائلنا الكريم ويرجو من فضيلتكم Aravuga ubaza wacu umunyacyubahiro yuko ari kubasaba mu byubahiro byanyu التوجيه للإخوة السلفيين ko mwaha abavandimwe b'abasalafi icyerekezo الذين يحوم حولهم الإخوان المسلمون babandi bazengurutswe n'aba-ikhwanil muslimin والجهاديون n'abandi barwana jihadi mu buryo butemewe وغيرهم من الفرق ndetse n'abandi batari abo ngabo mu dutsiko ولهم طرق للإيقاع بهم ndetse bakaba banafite inzira banyuramo kugira ngo babagushemo وقد انخرط بعض إخواننا معهم ndetse na bamwe muri bagenzi bacu bakaba baramaze kwifatanya nabo. أولا uwo ni Sheikh Ubaid al-Jabiri usubiza aragira ati icya mbere أرجو من السائل وغيره ndasaba uwabajije n'utari we أن يراجعوا لقاء كان معي قبل عدة سنوات ko basubira ku kiganiro nari mfite mbere y'imyaka runaka, وأظنه منشورا في سحاب ndanakeka ko cyakwirakwijwe kuri interinete بعنوان الحد الفاصل. kikaba cyitwa al-haddu al-fasil. خلاصة ما فيه incamake y'ibirimo أن الإخوان المسلمين nuko aba-ikhwanul muslimin agatsiko k'aba-ikhwanul muslimin وجماعة التبليغ ndetse n'agatsiko k'abatablighi من الفرق الضالة المبتدعة المضلة. utwo twose turi mu dutsiko twayobye tuyobya abandi kandi tw'utunyabihimbano, فلا يجوز الانخراط معه ntago byemewe kwifatanya natwo في أعمالهم mu bikorwa byatwo التي ينشرونها dukwirakwiza, حتى لو بناء مسجد kabone n'ubwo kwaba ari ukubaka imisigiti ينشرون منه مذهبهم bakwirakwizamo ibyo bagenderaho, فلا يجوز المشاركة فيه. ntago byemewe kwifatanya nabo. لكن أعمال الدولة ariko ibikorwa by'igihugu لا تترك له. ntago tubibarekera. فنحن مبتلون مدارس ngaba abantu twageragejwe nabo mu mashuri وفي المساجد no mu misigiti وفي جميع الدوائر الحكومية إلا من رحم الله. ndetse no mu bintu byose bijyanye n'igihugu keretse wa wundi wagiriwe impuhwe na Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تترك هذه الأعمال له. ntago ibikorwa by'igihugu babirekerwa. بقي أمر hasigaye ikintu وهو aricyo أنه إذا كانت الغلبة igihe imbaraga nyinshi لأهل السنة ari iz'abantu ba sunna والشوكة والصولة والقوة له ndetse n'ingufu akaba ari izabo muri icyo gihugu, وجب هجر المبتدع ngo icyo gihe biba ari itegeko kwimuka abanyabihimbano bose والتحذير منه والحذر منه ndetse no kubihanangiriza bakabamagana والتشهير بهم ndetse no kubagaragaza bakabavuga amazina ku karubanda حتى تحذرهم. kugira ngo abantu babirinde, Allah abarinde. وإذا كان الأمر عكسيا ngo naho igihe ari ikinyuranyo, بأن كانت الصولة والشوكة والقوة والغلبة لأهل البدع nko kuba imbaraga n'ingufu byaba ari iby'abanyabihimbano, فنحن نكتفي برد البدع ngo icyo gihe tugarukira ku kuvuga ku bihimbano gusa بالأدلة twifashishije jihad, ولا نذكر الأشخاص مداراة. ngo nta nubwo tuvuga amazina y'abantu ku giti cyabo kubwo kugira ngo twirinde ibibi byabo. نعم، وهذا يمكن بدون مخالطتهم n'ibi birashoboka mutifatanyije nabo, إلا إذا كان شخص يجب مداراته keretse igihe ari wa muntu ari ngombwa kumwihanganira mu buryo bwo kwirinda ibibi bye, كقاضي البلد nk'akadi wo mu gihugu, مسؤول البلد nk'umuntu ushinzwe ikintu runaka mu gihugu, مسؤول الشؤون الدينية في البلد وهكذا. nk'umuntu ushinzwe ibijyanye n'idini mu gihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo نداريهم ngo bariya turabihanganira, وإذا لقيناهم سلمنا عليهم niyo duhuye nabo turabasuhuza ونزورهم tukanabasura وحتى يعني تقضى حجنا kugira ngo ibyo dukeneye bikorwe, ينتفع بنا أهل السنة no kugira ngo abantu ba sunna batwungukeho. ولا نعرض لهم بتشهير ngo nta nubwo tubavugaho ku karubanda ngo tubavuge amazina, ولا نهجر، nta nubwo tunabimuka, لكن البدع ترد ariko bidazo zivugwaho ردا علميا. tukazivugaho mu buryo bwa ilmu. الصحابة رضي الله عنهم abasahaba Allah abishimire يردون على بعضهم أمورا ليست بدع
خالون من بدع رضي الله. ngo abasahaba bavuga kuri bamwe muri bo ibintu bitari ibihimbano, bo ntago bajyaga bagwa mu bihimbano. كذلك الأئمة بعدهم إلى اليوم. ndetse n'abamenyi nyuma yabo kugeza uyu munsi baracyavuga ku bitera radi ibihimbano.